Oliver Frljić i Leven François ovogodišnji su dobitnici nagrade Orlando za najbolje glazbeno i dramsko ostvarenje 63. ljetnih igara. Redatelj Frljić dobio je Orlanda za predstavu Dantonova smrt, dok je u glazbenom dijelu programa Orlando pripao francuskom puhačkom kvintetu. Ovo je 37. put zaredom da Hrvatska radiotelevizija dodjeljuje tradicionalne nagrade Orlando, uz izuzetak da je ovogodišnje proglašenje najboljih na Dubrovačkim ljetnim igrama održano u svečanosti u večernjim satima, u Sponzi uz izravni prijenos na malim ekranima. Pa evo, ja se nisam stvarno, uz sve probleme koje smo imali u realizaciji predstave, ja sam samo čekao da dođemo do zadnje izvedbe i ovo me iznenadilo. Bio sam bolestan kad sam saznao, još uvijek, evo, ne bije me dobar glas, ali jako sam zadovoljan. Mislim da je ovo veliko priznanje ne samo meni, nego cijelom ansamblu koji se stvarno naznojio i ne znam što nije napravio za ovu predstavu. Tako da evo, ono što sam rekao već prilikom dobivanja nagrade, nadam se da ću se s tim ljudima sresti ponovno na nekom projektu što skorije.